smo 6 obitelji, to su redom. Obitelj Petrić, tata Pavlo, mama Paulina i sin Petar zvani Pero. Obitelj Marković, tata Miro, mama Milica i sin Marko. Obitelj Robić, tata Rajko, mama Ruža i sin Robert, zvani Robi. Obitelj Tomčić, tata Toni, mama Tomčica i sin Tomislav zvani Tomi. Obitelj Josipović, tata Janko, mama Jagoda i kći Josip. Obitelj Jurčić, tata Jerko, mama Jasenka i sin Jurica. Prije nešto počnemo, samo da spomenemo jednu važnu rečenicu. Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna i nenamjerna. Da čujemo, 7 puta 3, 25, 9 puta 4.
dan? Ne, ali kako bih mogao popiti? Mrzeću, samo ti sjedni. Ali ne ovdje, smetate. Molim, što si rekao? Rekao sam da vi ovdje smetate. Idite u kuhinju. Ma nemoj, a koji to našem posao gospodin obavlja da mu treba savršen mir? Čita lektiru. Neka je čita u svojoj sobi. Ne može, moram kontrolirati čita li. Naime, gospodin je zaboravio da lektiru treba predati sutra. Ne samo da treba pročitati lektiru. Treba odgovoriti na 25 pitanja. Da nije učiteljica malo pretjerala. Potpuno se slažem s vama. 25 pitanja od danas do sutra. Ti bi trebala ići u školu malo porazgovarati s učiteljicom. Jeli? O čemu? O tome da je naš veli sinčić lektiru dobio pred mjesec dana, a to nam je kao slučajno zaboravio spomenuti. Marko, što sad nemaš za reći? Što? Je li to istina? Pa je. I što ćemo sad? Ja ne znam, tu knjigu nisam čitala. Uzmi Ivana lektiru i prepiši, što drugo sad možemo, ali to nekad je posljednji put jasno. Ne može uzeti Ivanovu lektiru, pitanja su potpuno drugačija. A internet? Molim, slijepe mu savjete daješ, neka čita, poslije će pisati ako treba do jutra. Mama! Daj Ivanu tu knjigu, ja ću brzo pročitati, a mama će ti pomoći u pisanju. Krasno, ko će mi ispričati sadržaj? Ja, ajde, privodimo poslu. Tim stila. Ovo je gotovo, a sad dobro slušaj. Ovo je zadnji put da smo ti pomogli. Drugi put nema više. Svoje obveze trebaš izvršavati sam, je li to jasno? Da.
pacike i vi dobro izribate. Paša sam sosio. Pa
Josipa, odakle ti novci? Nisam nikoga častila sladoledom. Da idem pisati u plastičarni sud. Nemoj čuti još jedanput pitam, odakle ti novci? Kome si ukrala novce? Čekaj, zato nisi platila užinu. Novce od užine potrošila
Седите каде му запред.